الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu maisilamu wa Komori, mlo bonze nanyi mlo ndani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lelo tikusudi nirenge dakika nzima ya mwando ni irongoze emwanama ikayao ezentura lanizo huja timwambia ni ya katika Marseille haruma shughuli ya mnungu ya mahame mashughuli yao ikanti turbini mafundi mabwana harusi tihaleti ono mwananyasi depute Said Ahmada haja hata hajuhuja tambandoi mashallah oui gawozi jou jiriban tijuha ti mandishi ya makaulu ti ni viri mafundi watukufu kabala tsambasoma unike nimero aho ti monesa izobokondo na kanzani mwabiezo lelo mwananyasi woi hawasuli Komori bainga gari juao au kartu jua sharamba ukana haina ndugu mriaona kato zamba na haina ndugu mriazishi ya kato zamba haizo tikahanza ba amiwa hangu harumo wanzani wangu vanu tikahanza waone wanzani wahe yo ni dunga mbabeke ngena wakati monsieur le député Said Ahmada, je pense que vous êtes bien au courant de ce que fait ce criminel nommé le Petit Bokassa, d'accord? Et je te promets que si tu étais aux Comores dans des élections présidentielles, si tu n'étais pas dans le CRC, tu n'aurais dit jamais être député. Donc je ne comprends pas ce que tu es en train de faire avec ce criminel. Déjà, tu sais très bien que sa main est polluée du sang de nos frères. Tu ne dois pas être en France en réclamant la démocratie, la justice, la liberté et venir jouer avec ce criminel sanguinaire. Là, tu dois savoir que tu es jeune. Les Comoriens ou la diaspora comorienne t'a donné une confiance jusqu'à ce que tu aies député aujourd'hui. Donc, on vous prie, comme je vous ai écrit, il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, tu vas regretter, même si tu vas gagner de l'argent pendant toute ta vie. Mais, attention, tu mérites aller au-delà. Donc, si tu restes comme Emmanuel Macron, qui s'en fout que les biens qu'il veut les récupérer dans notre pays, simplement, ou ses intérêts, tu as intérêt de dire à ton ami Emmanuel Macron de prendre la bonne décision. Sinon, je pense que même vous allez regretter, puisqu'il y a des jeunes comme Emmanuel Macron qui ont passé 2 mandats. Et lui, s'il fait ce qu'il fait, je pense qu'il va regretter, notamment toi aussi. Donc, essayez de ne pas faire à ce que tu regrettes. Tu sais bien que ce criminel n'est pas notre président, il n'est pas élu. Tu sais bien ce qui s'est passé en 2019. Tu sais bien qu'il était là depuis 1999, 2002, 2016 et là 2019. Donc là, tu es en train de jouer et de rigoler avec un criminel. Et dès que tu viens en France, oh, nous voulons la liberté, l'état de droit, nous voulons. C'est ça ce que vous allez dire. Voilà un petit message que j'ai voulu vous dire, que je pense que si vous faites un petit tour aux Comores, vous allez voir qu'on n'a même pas de l'eau potable. On n'a même pas de l'électricité. Sauf si tu es dans un hôtel très luxe. Mais tu sais bien, regarde les routes, Saïd Ahmada. Regarde les routes des Comores. Après, tu viens ici, vous allez dire,
Ah, on a aidé les Comores, on a passé pour le développement, on a passé... C'est ça ce que, quand tu retournes en France, tu vas dire que on va faire des efforts. Mais les efforts, on était colonisés, ça fait combien d'années? Monsieur Saïd Hamada. Combien d'années on était colonisés par la France? Et maintenant, à chaque fois, oh, on va aider pour le développement. Le fonds pour le développement. Quel développement? Vous êtes en train de nous aider. Si tu étais sérieux, tu aurais dit, dire, mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je suis en France, on attend, on vous envoie, on vous envoie, on vous envoie. Les écoles, va visiter les écoles. Si tu es quelqu'un de bien, Saïd Ahmada, va visiter les écoles comoriennes. Va visiter les hôpitaux. Saïd Ahmada, va visiter les hôpitaux. Demande un peu comment est l'agriculture et la pêche aux Comores. Regarde les infrastructures. Entre dans des maisons, regarde s'il y a de l'eau ou de l'électricité. Et tu oses venir jouer en plein média qui vous filme avec ce criminel dont tout le monde sait que c'est un criminel sanguinaire. Tu ne vas pas dire que tu ne connais pas le commandant Faisal, Major Moutui, Salim Nassor, à Madagascar, des jeunes comme toi qui se sont fait tuer comme ça, sauvagement. Donc, ne viens pas jouer le malin puisque le Comorien vous regarde et il vous attend aux élections. Avant de retourner en France, il faut que tu penses et tu réfléchisses très bien pour ne pas regretter après. On vous a laissé. La dernière fois, vous êtes entré, vous a respecté monsieur le député franco-comorien Saïd Hamada dans la cérémonie. Mais je pense que si ça continue comme ça, je vous promets que si vous entrez dans une salle, tu seras sifflé comme les criminels. Voilà un petit mot que j'ai voulu vous adresser. Merci de votre attention, puisque je sais que tu es parmi mes contacts ou mes amis. Et là, mon compte était bloqué et ça vient d'être débloqué aujourd'hui. وجه كلمة صغيرة للدول العربية خاصة الإمارات. يا دولة الإمارات، أسمعتم ما جرى في جزر القمر للسرق والنهب والتزوير والفجور من الجزيرة مدغشقر ويمر عن طريق جزر القمر ثم إلى الإمارات خاصة دبي. سرق الذهب، سرق الأسلحة، سرق الأموال. يا إمارات، قلنا لكم مرارا وتكرارا أن عثمان غزالي هو مجرم، هو قاتل، هو فاسق، هو مفسد. إذن نبهناكم، قلنا لكم ابعدوا عن هذا المنقلب عثمان غزالي. يا دولة الإمارات، أنتم مستقرون، أولاد الشيخ زايد، تتمتعوا بالأمن والاستقرار وتسبب الفوضى والمشاكل في جزر القمر، وتقولون أن جزر القمر دولة صديقتنا. لا، أنتم تكرهون جزر القمر، أنتم تكرهون جزر القمر. فنرجو من حضراتكم، نرجو من حضراتكم يا دولة الإمارات، المملكة المتحدة العربية الإمارات، ساعدوا الشعب، ارحموا الشعب جزر القمر، لأنكم تعلمون جيدا أن عثمان غزالي ليس رئيسا ولكن منقلب، وكان رئيس أكثر من 3 مرات في جزر القمر ولم يفعل شيئا.
هل تريدون أن يبقى جزر القمر مثل ما هي الآن؟ فستصير عدو لجزر القمر، لأننا إرادتنا ليس لعثمان غزالي. نحن نريد انتخابات النزيهة، وعثمان غزال هو موجود هذا المكان الآن بالأسلحة والقتل ولم يفعل شيئا. أي مساعدات يا مملكة تساعدوننا؟ هل الكهرباء؟ لم يجد هناك كهرباء في جزر القمر. المياه ليس هناك. الشعب عطشان. في الأسابيع الماضية كنتم تسمعون وترون أن الشعب كان يدعو للمطر، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، لأننا لا نملك ماء لنشرب أو نغتسل. أي مساعدات تساعدوننا؟ التعليم مدمر. التربية تربية وسخة. إذن لو تحبون ولو تتمنون الخير لجزر القمر للشعب وليس لعثمان غزالي وزوجته عبار، فاحترموا إرادة جزر القمر. يا دولة الإمارات احترموا إرادة جزر القمر، لأن القمريين لم يريدوا هذا المجرم القاتل السارق السفاح عثمان غزالي، والكل يعلم. ما عندنا التعليم، ما عندنا الصحة، ما عندنا المياه، ما عندنا الوظائف، ما عندنا شيئا، ما عندنا شيء في جزر القمر، وأنتم تجرؤون تقولون أن تساعدوا. الآن هناك واحد سرق أو أجر طائرة من دولة المالت وغير اللون ويسرق الذهب في مدغشقر والأسلحة والأموال، ولم نجد شيئا لنأكل في بلدنا جزر القمر. وليس فقط للإمارات ولكن للمملكة العربية السعودية تحت رعاية الملك سلمان ومحمد بن سلمان ابنه. أين مساعداتكم لجزر القمر؟ أين مساعداتكم لجزر القمر؟ الشعب يموت في البحار. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعيشوا كما يعيش الناس. كل شهر أو كل سنة يموت شباب جزر القمر في تركيا، في تونس، في المغرب، في بلاد العالم لطلب الصحة والتعليم والوظيفة، للمعيشة نموت. فيا مملكة العربية السعودية ارحموا شعب جزر القمر، أوقفوا مساعدتكم لهذا المجرم القاتل السفاح عثمان غزالي، وإلا أنتم الذين علمتمونا ستندموا لمساعدتكم. الشعب القمري لم ينتخب هذا المجرم عثمان غزالي. الشعب القمر يريدون من يحترم الشعب جزر القمر. عثمان غزال كان رئيسا أو منقلبا في عام 1999 ميلادي في جزر القمر بعد انقلاب، وبعد ذلك 2002 رجع، وبعد ذلك 2016 رجع، وبعد ذلك 2019 ولم يفعل شيئا. 4 مرات على رئاسة جزر القمر هذا المجرم القاتل السفاح الظالم عثمان غزالي، ومع ذلك نندم.
والآن يقول إنه يريد مجتمع كما يسمى الفرنسيون ديالوج، محادثات، أي محادثات، أي ملتقى، أي مجمع عثمان غزالي يريد. ومعظم السياسيون في السجون، وكثير مقتولين، وكثير هربوا إلى الدول لكي لا يقتلهم. والآن يجرأ أن يقول تعالوا لنتحدث، وكل يعلم أنه منافق ولم يحترم أبدا أي وعد. إذن يا مملكة العربية السعودية، نرجوكم ارحموا شعب جزر القمر، ارحموا شعب جزر القمر، احترموا إرادة القمريين، احترموا إرادة القمريين، لأن الشعب القمر تعبان، لا مجال كما يجب الآن. أمهاتنا وآباؤنا وأزواجنا، أي شخص مريض لازم يسافر إلى دولة أخرى. أي ولد يريد أو طالب يريد أن يتعلم تعليم حقيقي لازم أن يسافر إلى دولة أخرى، إما السنغال، إما مغرب، إما تونس، إما هند، إما باكستان، إما السودان، إما. لماذا؟ لأننا لا نملك تعليم صحيح. أي شخص مريض، مجرد مرض ولو صغير، تعبان، لازم يسافر، وإلا سيموت في جزر القمر، يسافر إلى تنزانيا. وأخيرا، سمعتم ماذا قالت رئيسة تنزانيا السيدة سامية سلوه؟ قالت أن جزر القمر تعتمد لتنزانيا 80%، 80%. Les Comoriens se penchent ou ils attendent ce qui vient de Tanzanie. فهذا عيب. أين مساعدات المملكة العربية السعودية؟ أين مساعدات الإمارات؟ أين مساعدتكم؟ مساعدتكم لهذا المجرم مع زوجته، لعثمان غزالي وعبار زوجته، كما قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فتبت يدا عثمان غزالي وعبار، تبت يدا لعثمان غزالي وامرأة عبار. هذا ما نقول. لماذا؟ لأنهما أكثر وأشد كفرا في جزر القمر. من يموتون في البحر لأجل أو لسبب الظلم لهذا المجرم السفاح قاتل عثمان غزالي. من يموتون في البحار لطلب العلم، لطلب الصحة أو الشفاء، لطلب الوظيفة أو العمل، كلهم يموتون في البحار. اذهبوا واسألوا في مايوت، جزيرة قمرية، الشباب يموتون هناك، والشباب يموتون في تونس، والشباب يموتون في تركيا، والشباب يموتون في المغرب، والشباب يموت في بحار العالم. لماذا؟ لأننا لا نملك دولة، لأن عثمان غزالي دمر دولة جزر القمر. وأنتم تسمعون أنه يريد أن نجلس في مائدة ونتحدث. ماذا نتحدث مع هذا المجرم القاتل السفاح المنافق؟ ماذا سنتحدث؟ لو تحترم جزر القمر، لو تحبون جزر القمر يا مملكة العربية السعودية، يا مغرب، يا إمارات العربية المتحدة، لو فعلا تحبون وتحترموا الشعب القمري، أؤمر هذا المجرم أن يترك هذا المنصب، لأنه ليس رئيس جزر القمر، ولكن منقلب
ويظلم الشعب ويقتل الشعب ويسرق أموال الشعب ويسبب الفتنة. حتى الصلاة يسبب الفتنة في المدن. كل يوم يذهب إلى مدينة لكي يسبب الفتنة. فنسأل الله العظيم أن يعجل هلاكه بمشيئة الرحمن. اللهم عجل هلاك هذا الظالم. أنتم الذين علمتمونا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس مؤمنا. لو أنتم تحبون الأمن والاستقرار فنحن أيضا نحب جزر القمر، أن نعيش في الاستقرار. Si vous aimeriez avoir, I have to translate in true French. Si vous aimeriez avoir des hôpitaux, nous aussi on a besoin des hôpitaux. لو أنتم تتمنون المستشفيات والجامعات, des universités, nous aussi on a besoin. Mais vous savez très bien, avec ce criminel, on n'a rien du tout et on n'aura rien du tout. إذن نرجوكم irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ayez pitié de ceux qui sont sur terre. Allah aura pitié de vous. Mais si les Saoudiens, les Émirats et d'autres vous aidez ce criminel à écraser les Comoriens, vous allez nous dire qu'on doit aller s'asseoir, discuter quoi? Il est qui pour appeler les gens? Vous savez qu'il n'est pas élu. Vous savez qu'il est là, 4 mandats, il n'a rien fait. Vous savez qu'il a pris la plupart des politiciens, ils sont en prison. Vous savez que la plupart sont tués. Les autres sont à l'extérieur. Et vous lui laissez dire que je vais diriger un dialogue. Et là, je viens de voir un député de pays qui se prétendent le premier à défendre la liberté. Il est en train de rigoler avec un criminel comme ça. J'ai pensé que, monsieur le député, si tu vois ce con, ce criminel sanguinaire, tu aurais dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as causé des problèmes à mon ami Macron. Macron ne peut plus te défendre, espèce de criminel. Tu as tué. Tu as pris des gens qui ont voulu manifester simplement, tu les as mis en prison 4 ans. Ça, c'est du jamais vu, ça. Manifestation. Il a pensé faire une manifestation. Tu l'as pris en otage. 4 ans. C'est quoi ce bordel? C'est ça ce que j'ai pensé. Je m'attendais que je vais voir monsieur le député de la République française, monsieur Saïd Hamada. Tu n'as pas honte de voir les Comoriens venir par des bateaux, comme a dit ton ami, comme des poissons à Marseille. Tu n'as pas honte? Oh là là, les Comoriens, premier Comorien, par une balle, règlement de compte, le Comorien, tu n'as pas honte? Pourquoi on est venu ici? Parce qu'on a détruit chez toi, chez moi, chez mon ami. Donc tu devais quand même penser un petit peu à cela. Oh, les Comoriens ont commencé, les Algériens ont commencé, les Comoriens ont commencé. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est le bordel causé par un de ces criminels. Je pense qu'il est le premier à foutre le bordel. Donc, si tu n'es pas encore entré, vu que tu es parmi mes contacts, je vous prie de réfléchir puisque je ne pense pas que tu oseras réunir les Comoriens, sauf les, je ne sais pas comment dire, sauf les animaux qui vont dire, il est le député, il a dit qu'il va nous faire, il va le faire. Ce qui ne regarde qu'un peu de dessous, ce sont les gens qui vont venir. Dis ce criminel, comme a dit notre sœur, qu'il aille dialoguer avec sa femme, comment ils vont tuer les restes. Voilà ce que je voulais vous dire.
kwezi watukufu kawaja zilati ndogo zinji shabala tikanzani behemnari salam titi ya usue député ambassadeur Hamada ikayao ngamonao hakada ina zali ikayao emifumo rakanio tiwo na nanae Marseille brusquement timandishia timrongoza mbabi emakatianuge Komori alafu izo ndizo yafanya nemna kulu abo mbese batizanti hale ukambese wale mnakula boinge na elimu au kangu joda rumashuhuli monsieur le député shakana unambia mabeza kweli shabanu tido mmona yenangalia e konti yangu inda ibalwa inu ya Fardin Said Abdou ibulwa leo amone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tikaupartage zindu za muhimu e konti ibalwa ti hale le zalali jalisi bahe konti yangu inu ya balwa tibu ambili Said Abdou Shahid au Madi Swalihi e Said Abdou Shahid waudo bae hangu waidi mbaba mama hangu na mbaba hangu ija shatika ujo partage yabo engeze konti izo kesi jakaya na miti bloke wa konti ila yabo emazetwani yanu yatojoka yabo hapo jao yotin hori liyo leo akawa nulelo tite hata mna flash mtiti tite hata bas kawan wallahi ndaka wishili hata video na kuntu kawana kan la wakati shatishia lelo goma lambiha badori hamba uka mimi tanta mapesa tendo mshanani sikawia na tani sojitso so mshanani bikanza mapesa bikanza mapesa na mauzi so moroni bikanza mapesa la yakhribati na ule shimbo na ujinga na ulaba mlo bikanza mapesa na mauzi so moroni hiyo ya mado ya hamishi ya bili wallahi aribanu zila wa kirasmi yauka inde serikali do mambia shatika na swala la kazani muziseni boniti hao kwa nunja porishili za kahaba ile swala ile dima muhimu sikandani weka banu swala yamba wemdu ya wale hawazi wemdu ya wale hawazi alafu hatire foto abeshi amdu besena mapesa hatire foto hawazi ya hahe na mapesa habeshe fundi kajenda evanu mimi samba njele sambusa au samba njeni zihiri hawazi ya ola ngamonao halafu ola ya ole hawazi ya behema foto hadasa o waere wayo no ambilo azo wali amini ewongo to selegiri eke hawazi ya hoi wolo aboti ifanyalo wana tuja woko tikamba gyo nje man jaja ko jambe genda iwolo shauka uruma ni wandu edambe nduwo mtatsaina bedaye karjuni kana mbahindo jokanza wanisu alaika haruma hawazi yambangi yombade yazo izungu mreda zungulo gebanu wewe hawazi ya hoi wolo wazo zungulo na mnabi baba ni zoni nazishia na kiko na tira ebanu kanza uzungulo kuja kanza uzungulo ngenda baba utido vumbulo ebani hawazi ya hoi wolo kejaola angenda baba wewe hoti de ilone zentungu na ndini ngenda baba yo ya mndumdwaji yabo ranti shenda dae sazino wamna parenthese na kanzana beuka amona Mwenyezi Mungu e konti yangu tsaino ibula leo abonge konti yangu ndai bloke wanjabu azirwaji abo mtu amba hata mundenge madhambi pia ngamjua harumeza muhimu enukta muhimu na kanzana mbe doka wamna parenthese na kaunti e ko bala bekan wono mdobale mna bekan mtu amba nabire sheko bala bekani uono benigeli jao abo mdu tawa emielewa bwa Komori eke ubala montu uono mdo bala montu bekani mdonda mwele mwa birane sheke ubala montu uono mdo bala train unji abo harima na haho zone za jiji abo ngi abo na mwabe salam tak abo amba kana raia mshana na aba raha na mlindeze dua za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mlindeze dua baba msi wambo swali hina si uswali si uambaze dua anu wana dise directe banu mi uamba amona kiswali banu gena dise ayina mndu tungu hanza yari kweshe obure yari kazenda bobure Allahumma alayka bihaulai Mwenyezi Mungu uliswarifie wanadamu wana uliswarifie o wanadamu wana mndu tungu hanza jia kaze mndu bobure yamenye mndu bure
shaba ndamiti daba ifoni jidefande okay ekanga nyina baiza wantu watezao namjia rumo mrenge maana hani gamina nukutwa bili muhimu na kanza ni urongo ibanu kwezi watukufu enukutwa na kanza na bebanu usiku leo tuone mwana mshohangu mtukufu ikayao yeme ngoni mwandu wa siasa Faransa banu ikayao yeme mru wa sharia maana mshohangu parwa maliza mwana wa mzee wa hatu mtukufu professeur Dr. Yusuf Said Hontawen maliza uyi mwana mshohangu koniste hasomo sharia gasina mezi banu haumwa habanu ha onesa ikubaliani ya ukaha isange avuka mudaya rasmiyan d'office arumenti hatu mudaiyan rasmiyan aruma enti hatu juzurul qamar alafu tishangaya kabisa ya ukalelo tiono gara ile shati kanzana mbikana mwana mshohangu mtukufu wewe mrulo Faransa wasoma sharia mstaarabu namna je wajua uka azalika javotiwa mto deklare maone sandongo omdejaiwa hangu 2010 komori ya 2009 2010 ti Parisa emrian lalika handani mzee wa hangu mtukufu Muhammad ibn Abdul Wahhab mzee wa hatu wakati yu haka shefu wa heshesi wa shangazija jazahullahu khairan kati yao tinuwana na mwanama upara Yahya Zakaria Egyptien ikayao handa habaliwani wanama usakomori wende wao timbi na hiyo hatabasi sa Mwenyezi Mungu toliva direct mwanama huo uko jana au mahajuzi na la Almani uondo na akademi na Almani eza jiri hindi ngamian direct mtukufu ngamian direct wa mtukufu okay basi rikau hadisi hakaanza namna bukonga toto kufanya hamade system ya he Belolandese ya jenambe ku zijodo sisa diwa namna boko komori karnaudo tambiha diwa la hunwa hauka enamna wandu waliyo nelega bane jifiri na zila wandu kwa ngebiyo wandu wadunwa diwa nezi ya urto nezi nukoza lazimu abange watukufu wandu wao unanza uni ihtarimu na bien sûr zaza hatu mtukufu Madame Rabia yabo tikanza niambie mwana mshohangu ya uka attention mwana mshohangu mtukufu tijimenye kariere ya haho bazali uoha isaha prepare ngujo yuhajuka huenda bo mwana mshohangu maliza utsambengo jo wakili diaspora haudo amana za diaspora haruma development ya Komori bazali mwendo zahe e peuple ya Komori ne diaspora waungwa juwao o wandu wa wakili miongoni mwa msiba ndogo zinita huzuni banu dabonaona mzee wa hangu Muhammad ibn Abdul Wahhab yenda yangari ya mdu ya joka kajavotiwa ya jua kali nu krimineli ya jua ya ukana hafungwe mabani hahe halafu ya mbongu fanyo hazida yena krimineli hamani ilo ezo nugizonge zintambi shawaro hangu haukanga mjue valeri ya Muhammad ibn Abdul Wahhab mzee wa hangu mtukufu halafu wewe manahe ulo Faransa wonao ya ukamdu ya uwa mdu au ya lapiza mdu fungo ile krimineli la zali ilo liwa wandu wafupia o wasawa wafungo wabule o wasawa watrawa ukajwabe ukane diaspora jeri hadisi da ya Faransa ne Komori ziya baba nukartina tibanu gartugo ufikire namna rifa kwa wenti hatu shauti yangu ya Faransa nti ya sharia na amani na usalama uje mna mwana mshe jeune hamada we mstaarabu hamada we jwanga krimineli hamadi lo azalingu zamo bomaliza mimi de mwana mmaho mide mwanzani wao mide zuki wao ukoniste hilo rondo
utijohangarele kriminali ilo lihumenye ba owakabongo atawao utikengo jomwambe ukana mimi do baliyo eze projet za he dialogue za uso development e diaspora ezinu hadisi da wana do bimdo ukana baraka kutawa ile fujari hilo daene mzaze shetani wa heuo kutawa ile fujari hilo bomaliza bango tukana besoin yaho wa komori ireka dahunu utijondia harume listi ya hemadu wa he komori bahina mnduri jodo ukahangari azali elera bidia azali ya rohe ngondo ya mtemvu ya baki na mahadisi waje wambe ukana komori tsayi nuri jari hadisi yodi yandu wa he komori ekakuja ndo mbiyo hambia bazali wongo ndo zahe ilo kalimani wajihiyo manu ni hambia ndo ya ukanga wa harumati ya sharia ngono maji ngono mwenje ngono msomo ngono unono ele crimineli ilo le jindu ilo kelitina ngo dafanya ngo juondo ya ukana hakabu 99 wafanya kudeta 2002 yafanya kudeta 2016 yavotiwa havu baada baku jo pando zitwana na rawaze na ngozi nji aja 2019 futse na afanya kudeta baada ya changer sharia 2018 ezelo gozo ntipa gotuka iloti jindu lona rongo emba rongo iloko tuju yabo go twambiambi ruvu ulevi liwatwi upulazitwa ondo tola muhazini ondo kabati ndo gozilo bati ondo fohanyo ondo fohanza ondo foizo zontipi ala fule lo ka jo uhime wambe ukana wewe ngo representer lo ngo mana mshwangu mtukufu banuga sibaina al-maut wal hayati azali engani parisa joni wanif azali hawe mwana Muhammad agazo do zikli wangu Jimmy Asumani ekenga wana foto unere haruma zenongo zakado les adirijo zirusio e mwana mshwangu we haizo banga mina mzaza hangu mtukufu ikayao yo ni juza zenogosha kajawa ya nerea ijunkini shaike kengi andinyi yabo ya nerezo ule mengu pia ula muhabo mwana mshwangu mtukufu yabo keja lazimu ikele lo ujuhao wende ujuha ndogo obo mwana mshwangu mtukufu wa kujaju mbaba wala wafanye manifestation harekwenda vurizwa zinkulu wo professeur ton père ou notre père Youssouf Saïd ou professeur yafanya hazaru mubule mengu yarenda zema ikomori uzichuondu halafu uono ya ukana harengwa hede ayi waziku do mamba indutso na mana harengwa hede ayi waziku do amamba indutso na mana mwana mshwangu mtukufu wombabaho ele fujari yulo lirenge mbabaho lende limtapirizo zabari ala wafanye bama ni fubas ala fule longo juho tuambe ukana ngwakile komori hulisiwani wandu ili mje mwone namna hema hadisi neze dialogue ne namna development komori la utukamba komori ge developeo yarudia mbe ukana komori gyo na mahakama uwo mndu boko nende yao ne etwabibulo karibu na yabo ende ya mwambio angaleshe twashinu bantu jo banikire ndeje ambe so uwengo usomi duni emaharo de hawa warumali ha utokamba kwa komoringi yo development awiyambe komoringi ho mahakama womdu boko salamtu tu ari handa hare to ha eke uparsele foto la he mana mshwa tu ikayao doni mvumbo wabanu wakati yanzi haruma Facebook lelo batinda siyono shanja wa ina capture chantu kanzani wonese ukana j'étais très déçu de vous voir s'aligner ou s'allier avec ce criminel dont tous les Comoriens, les patriotes sont en train de fuir, prendre la fuite pour ne pas être écrasés ou pour ne pas être enfermés ou emprisonnés. Wandupia ngomchawao alafunga mjao basakia babade manzo mjomu mnike mvu ndo amadu. C'est pas le moment bomaliza we mna mwana mshe wasoma mstaarabu uno faransa uonawe namna sharia shirangwao ngone namna Jean-Luc Mélenchon ya sampanya Macron ngone namna Eric Zemmour ya sekwao Eric Zemmour sola remalamanda azali wongu sola pizza mijia to ala pizza e diaspora kamid wanome ngone mo diaspora
La caravane passe, les chiens aboient. Et maintenant, je crois que il y a le kewe ou le romanti ya sharia na amani na usalama kujari daili. Mwana mshango maliza. Maudu ngoja jambe kana ngamanzuri votiwa na mjerike bazimu. Badiri juanzari mvoti na ukasi tu andosia sa jo mvotine. Ça nous fait plaisir. Si jamar sei ah ode mwana mshango. Waya jabani yo tuju hadunga magata na ndonza shonga. Jamdo biamba ikanza mapesa. Shahadungu mnaichana mumchini hao mtukufu wa izo son tipia abole do si wakati ujaji wangale ile fujari hilo wakati kwa haina mwenza akili haina mwenza rungu mtao ile fujari hilo boko tikamba ngo lishitaki wanziha dawena hanifa mana yuho mbaba hare ngo habari liwa ayo wazinkuru zabari awam no aviole no ahidi no afanya demande ya ukanize rogogizo nayi harengwa henda vuriziwa harumo monto azali uwo abaizambabaho harumo monto woti mbabaho basi uwo doktori wa hatu uwo fundi watu uwo politicien uwo mndu ya wakile komori hende habari yo monto jamuo wamba joangamiza faina inonde le fujari ndo akensi dauni lo hadisi bomaliza binti Dr Yusuf Said Swahili. Il y a déception. On s'attendait pas à nous remettre sur Bomana Mchouagou Mtukufu. Basi kemkana rongo enda pare Saida Hamada, upare mwana Nyunuriati, upare mwana wa mzee watu mzee aliswalihi. Hein? Mwende makenti mhadisi mwambekana no. Na pare na mduri mtu wa wana. Na mtowe et les criminels il ba ça va pas du tout. Kile tina barugo baruonu haya. Kamtu hisi ya ukaina usiku marsenga batungofu mawandu. Si ya wandu. Kamtu hisi ya ukano wanaumba hanyu. Watungo faru meze bahari wanzu wajita pilio ule bairu wale. Tata honge balaka tuna bairu wale kuto. Swango doa firo, swango doa rende mbidzi, swango doa rende mezi. Udoa bandrabo no ili ule bairu ule. Yone namne tiru, mwa onele fujari hilo. Alors, il faut le développement de la vie. Ce n'est pas le moment. Lui, il doit partir. Si vous avez apporté ou un soutien à la population comorienne, c'est de nous aider à lui faire partir. Si vous ne le faites pas, vous serez dans la liste des ennemis des Comoriens. Voilà le mot. Et kakam jajali nyarume peuple ya Comore. Wanandu ambao faharuwa idawula haki. Wallahi kowa Komori. Wallahi kowa Komori. Ekawa jiwana azaliwa. Atualoda wana azalo wenji. Hatualoda wana azalibo maliza. Basi karadi. Ekenga wana ndongonga wana wazungu wajua au Faransa. Uluyeshelei. Là où compte un site. Si vous avez oublié, lui, il a fait conduire son père de moto. Abongo eleo. Ou habaizambaba harumo moto o magobani. Azali ubu, ele fujari ilo, crimineli ilo. Wali so udwa sheo. Wako utina hiru katoa hiru. Eya kuranjema ikarabihami. Abona jete namna ila ya hurenge hangamize dawena. Mbaba ho nonwana nyani. Quand même. C'est pas le moment. Il y a quand doit des criminels, il y a mandi lo wakati boko ramba maudu do chao jindulinuka do sal. Gulibo e malaba ne machulo namdera hadisi namdera atakwa tu jongo do hadisi. Kan mo ya hadisi. Des votes. Ya bakia bata 2030. E kusona kara hakaja timize mahayo kutukatujwa taijamba. Ba ewo kutulo mwishe shizungu bo malisi. Kutulo mwishe kangurongo. Ukongo tukama amavyo ya puhema biho basi utodwange joka ukantiti ngihamangala wa yatubu hazendubi basi izamao eka urongo haina usikungu twenda haruma mji ndo agenda menyeze swala za juma ukaza mnyezi Mungu ndabo akaza nabii Isa ndabo akaze miji ndabo akaze mafundi ndabo adikaza fundi adikaze zenoko pia areme gitari aundi ya ulanguremo magoma ya akaswida lelo hundi yange balini lelo hundi ya ende kutujwa tange mtu hindi
bane bange rimda ticha bane ye kati unule mengune kango magaluzo twa bia zae umaliza angala zali ndo emachocha uone gosona mndu ya isafu binguni aina mndu mwenza akili natwangala zali ngosotona kana banu wayero yo mbese yo isange yo hao banu webe isafu binguni arengeze aya za Mwenyezi Mungu azitafanye yarenge manabii ya wakaze ndabo ya vaile vao bokongo sofikiri mjufumu wa yatubu wa utrao ha neze twabi ya neze no fujari neze kabatomba rongo bokongo Mwenyezi Mungu mafikishoyo elu hangu wandu basi eshizungushi sashira lo haitwa fanya raporo tuambe kana gabo bana suo ulokomori yarenge ntiyo auze shizungusha hani iyo dezo raporo abiduzi bado Japan wa uze shizungu elevao aliranganya protokoli yairanganya hendo wa wala umrenga hotere ajuhamu hendo wa wala umrenga hotere sijamu katala enda dumwa ruma baba mtuare mmandini na wasindiha mdo hula wa haraka we yatuja hunte komori ala fungo joishia mabune maba joka zamba wakati wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa mtume ke wafu kafiri ku au wafu dhalimu usujudia washukuri ya ukana ekawa madhalimu mararu abasanga bo maili waja wafula saya abo babakizima waja wafula sabo basi alhamdulillah baba sando walio ibande jumati wanuma pisa na mwele maoni qiswa ya Umar Abu Jahali na Umar bin al-Khattab baada wakama dhalimu ukanza swawa ndio silamu ni swawa walawe yabweke madhalimu walobo ntiju msaidie belu budaya azali na wao bofamtima wandu urenga sijida to shukr zabari Mwenyezi Mungu habunguze puissance yahe dhulma ilobo ntiju mufti hada za basa ele banki emizinga dhahabu kanaba rongo yoko ila lakile rakaja tokoti kajamba pata bo mufti ale rongo utweze pili oisambi oidobi ili watu idio ule zuliyo wandoro la hito ila kile ireje ra pakaza la jatela kile adorongo limwesi wandoro deze biba nudola mamu amlo pirizo geza barizijiriyo abasana ola ya ulo wango uge pirizo adaza utsijibilo eze vioti afala taqiluna ina mtsungo baba mnyi watofadabu emi mndu nakuliwa wandu nje nulo abatite mate haki abo utopulwa utoka udaile mndu huo kamtwamba enda ba we fujari kabo Sheikh Miswiri ya uzisiwani wandu walopirizo ebanu bora nikweze amdiri dombiri yani banu yabunga mfikiri yote wanasima dwalimu aba erandawe unirohora uni lapiza unifanyo jao wewe de dwalimu mbu wewe au kautoka njale dandongo ondengo ulomba hindu hautsoni kambisha bantu haunirohora haupula jao aruma surati Ghafir وقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قالوا أولم تكن قالوا بلى قال فذوقوا العذاب kabo tukamba kana walemevo na mjeba nyido mambari mdungeni abe kutona kaka simdoni sontipi ashawa nodo amba ukana na mjeba banu sidondo rafanye chao kiasi ya belu ambe ukana mimi ntoka ufanye hizo na bwani fanya kiasi ya seri mimi ntoka ufanye hizo na bwani fanya ngea basa bo ya seri ngea basa ngea ukawishezura kwambia ujota wale fujari waqalu law kunna nasma aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir kudajoka gobalo monto abasa ngea ukawulishilia ukaza lilo fujari wafikiri fati wajo kanto monto huo jamais ala hasara ndobo ya seri dawe hamba uishilia hizo gozibi ya hambia ufanya ngeishilia hizo ya hambia bahamba balo monto bo ya seri ute crossi ekutona kata o manzano wakaja usofi wafikiri fati ule ajoja balo monto huo au lukman jamais afunyi de mafabure kam jamura hun duniani kam naka hunda akhir khasira ad-dunya wal akhirah wa dhalika huwa al-khusran al-mubin yuli hasaranku
yabo izo nizo nakanza nambi bomana mshohangu umaliza ni beheri sala inu ya Saida Hamada ni beheri sala inu ya hezenti zisaidi yao azali yauka هذا المجرم القاتل السفاح عثمان غزالي يتمنى أن يؤسس مائدة أو محادثات أو اجتماع المنافقين. فنحن نقول لجميع الدول العربية والإسلامية والأفارقة أن الشعب القمري لم تثق أي ثقة لهذا المنافق القاتل الظالم الجاهل العدو القمريين عثمان غزالي. إذن لا نعترف أنه رئيس جزر القمر، بل هو منقلب وجاء بالأسلحة وقتل وسرق وظلم. Tous ceux qui veulent prendre part à ce monologue, on leur dit que, attention, ce putschiste, criminel, sanguinaire, fou, il est au pouvoir 4 reprises. Et vous voyez comment elle est Comore. Là maintenant, il veut rester jusqu'à sa mort. Et il appelle à un dialogue. Mais tous les Comoriens comprennent très bien que c'est un monologue. D'où chaque pays qui va prendre part ou qui va aider à ce monologue hypocrite de ce criminel putschiste sanguinaire Ousmane Azali, il doit savoir que nous, les Comoriens, quand on aura, puisqu'on va récupérer notre pays, il sera parmi les ennemis des îles Comores. Et Azali ne va pas rester là-bas jusqu'à 2050, 2040, 2000. C'est nous qui vont diriger notre pays. Et si nous sommes là, nous savons qu'on a du pétrole. Vous aurez besoin des îles Comores, soit aujourd'hui, soit demain. Donc, vous serez dans les listes des ennemis de Comores et vous saurez qui nous sommes. Heureusement, on a eu la chance de faire les universités les plus grandes du monde. Donc, on a perdu une personne. لا نخاف لأي شخص درسنا في أكبر جامعات العالم تعلمنا مع أولادكم رسوم باتيمان ونهان. On a appris dans des mêmes universités que vos enfants. Donc, personne ne nous fera trembler. On va récupérer notre pays et à ce moment-là, vous allez savoir ce qu'on fera. Allez-y regarder au Rwanda avec Paul Kagame. Allez-y voir la Turquie avec Recep Tayyip Erdogan, pour ne citer que cela. Il y a eu Magoufoul, rahmatullah alayh. لا أعرف إذا كان مسلم أو كافر. المهم كان عادلا. حكم له معدلف. Iyo de babi na kaanza ni mwambieni bana. Ngamjo enda na utimizi ni mwambieni yauka nganyi wenji watukufu mwali demande Shatkanza mwambieni yauka emmoneza jiri lelo tierewa mirongo ni mzaza hangu suo mtukufu Mwenyezi Mungu ajomba umuri mwingi. Hamba le gouvernement a démissionné. Waranto msomo, waranto mwenje, warante maji, waranto unono, warante zanogopia, o wazadeba wa démissionné wala towana. Deja ngamona ukamdugo toroha ha violewa wa ulo hafu. E hawangi yombi, e baharingi yombi, e kema na wala hafu banja shindana parsamba habari. Nizi mgungo jomrehebu. Sha ebano atalelo leo tena galilonti yo wana mria doroha kema nakatili kweli na bakumba ndani watukufu. Mwoneza murafaina. Ebano kamjasoma bwa wazazi wa Komori. Kamjasoma bwa wazazi wa Komori za murafaina. Wanu ikawula zimekeka mro habasa mdotala kile mobile. Mregeze za lumeti mramasi harumu security na mramasi za lumeti bwa wazazi wa malahoni. Kemnuguroho na zimo mro ya ramasi za lumeti. Mriati unihemba hindu bwa wazazi kenga na mpanye security ya hemalaho. Mriati rohe na balaha kaza fuba.
mri atirohe na bala hatamba kazamba ndubo ziho mri atirohe na bala hauni halampu hauta ya umba ilitoka yonti mtirohe mkaka mjihoana hanywa henda hawangi yombi bahari yombi ondwada za wala la wafila na rugo owana hatu basa taishora hunda rishilat karika radhi de kam duka tuna mru yanza mru kajiyenge Mwenyezi Mungu jorehemu eke mwana uwa fariki nezike msomo sirabaki enti pulili wanga mwana uitandaya emone plaji emajaye namna ya kaya leo mais c'est quoi ça kabati wandu utorenga mba initiative na libe majarengeze plaji hatu shabas ujabala on entinge fanono wana damu jo jo la hubini jo la justice ire zadunga bozontipi wange watukufu tumwambia nusu jana na mrema tumdwangali haina mtu wanzu ya fikiri mbabititi enamna ya ukayambia ndogo za dialogue bo wakati azali ya johu weze ntuzija wazino ikamngwa benze wandu wangu wajuka pirizo rimudenti ya hatunge warohe paske wa wanadamu wai wa wamenyefu wa madhalim wa wanafiki shahini ya joka zali hakabo 99 hakabo 2002 hakabo 2016 hajabo 2019 kabati marongo ilo kontiju yao eze madini za hinti pia zirengo wakomorungu wasufre o eze prizi hea lelo mwishi ya ukele shirika lame lidadoba leze kontineri lisalamba keli na ujasena yabo dazilaza marehemu Sulaimana abo Mariama umwandro bo wakomori Mariama umwandro yode corona kapito mabele corona gari ngamndumwa ni wajufumu wa malaba shalelo wandudo fanya kuirasa mwengoni mwa ujiuli yo haina shirika basa ngabo mali boko kemisanga madoma yato wantufanya appel d'offre ele jemadali ele jokara isindali sa rinika shirika kata ebala mhadisi ndi jokirike bala wanyise nusungwa johonika no uri renge sisi ulaba wona ujufumu wongo komori mapesa menji gatungo tola directeur ngamjijani sinye ja uranyise mapesa ulambarongo ya joka 2000 mimi mjofanya nshukuru ndengebo ento renge yo 3000 alafu jonike 1000 wewe urenge 2000 yode namna ndo warengenti waihuza basi adoba alieze kontineri ne charula ne zonongo komori wamba kwa na uja ihotena zabari négociation ulaba na ujufumuo entita yo kabati zilio yaboti kanzani mtimizizeni holi hondi zora zamba jana ya uke dialogu ke na ukaya insha Allah taala ngarijo furahiti hale nimambia ni uka ezihusuyo eze kasketi bale loti par sa message zinji tikanzani mwambia ni ya ukana kamna ujuwanyi wandu mleo zenti za hule ni juhene de atabainge nufanya zo postu haina mdulo Facebook yambe utindiwaze na mkeradi bo watukufu haina mriambia mdulo karibu basi hizi ngarandora zifanye ngarandora fanye zinu neze kasketi neze tiriko rimwereni zo une seconde ni monese ndi ça il nous ndana fanya une seconde s'il vous plaît inu ya daula ya hakisha inu ya halimbabi inu ya wana nyasi wala ondawa ulawa shati fanya tiyo nyumeni ya nziwa daulatul haq باللغة العربية je pense qu'il est là one moment please tainu tiparisa haifula rake japasiwa tifanya tainu nifanya namna hiyo zinumi tika ujifanya zinumi daulatul haq tifanya ranzilu ranjeu yabo haina mrubo kongu hutajiyo harumwe zenu gozinu ngujo paramanyanya
yambe baladiero wende warenge drapo tiyo na mrutuo hawenda republiki bangar jo zibala uja wenda renge drapo haurenge sharpo haurenge kasketi ezabili na mrenzo ulemevu mjwe mjeri tsanganyihe mkazeze drapo na zinupia wanandu hindi bana basada yabidiri juha basa parce que azalingwa tu yaonekana isa domine hahulo wandu hakorompo wandu watu sisi kana nzoro onesekana no abasa delera ya ujuha wa komori abasa delera ya ujuha wazungu waone ya wanu pia wandu wa komori wanu pia kwa tiradine le fujarilino wanu ngeti wa hundu wa joni voti jena mnaza jiri montroi ngabamba c'était impressionnant et wala kwa jokirwa ni voti babo ntojokana to makanga mjohunda basi na mkerati haswa ndanyi watukufu wahumju mtukufu wa mkazi babala lilewe mwana hanyu ritimlewe ndaza mlala na mjwe mjeri tsanganyihe nga mjuo kananga abo wajao na mjeri tsanganyihe baila de imamu mtimrenti bawala de mashujarulo nao jeri tsanganyihe rendera wanilienti hawala kaunjada honi de mana majuha majama jarumo ukumi aisa anjada honi basi kamtina hajaba satena namdambi basi namkera di mnje bwa tukufu abange kwezi wa tukufu on compte haruma omjohanyu. J'espère que monsieur le député Saïd Ahmada va s'aligner aux côtés de la population comorienne. Il sait que ça fait quasiment 3 ans qu'on est dans les places publiques pour réclamer l'état de droit. Et il aura besoin aussi des Comoriens. C'est ce que j'ai voulu lui dire. ويا جميع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات والمغرب احترموا إرادة الشعب القمري. لا تتعاملوا مع هذا المجرم وأنتم تعلمون أنه ظالم قاتل فاسق مجرم، وحتى في هذه اللحظات دمر سمعة الإمارات لأنه يتعامل مع مجرمين. جزيرة مدغشقر إلى جزر القمر، ومن جزر القمر إلى دبي في دولتكم الإمارات. إذن نرجوكم احترام، ولا تثقوا في أي كلمة لهذا المنافق القاتل السفاح عثمان غزالي، لأنه لم يحترم أبدا أي وعد. N'ayez jamais confiance à ce criminel hypocrite, puisqu'il ne respecte jamais ses paroles. C'est un homme qui a ses mains pollues par le sang de nos frères. Quel dialogue veut-il faire au moment où la plupart des Comoriens ou des politiciens sont enfermés ou emprisonnés? Il a tué parmi nos frères de l'armée les autres politiciens sont en exil, puisqu'ils sont voulu les tuer, donc ils étaient obligés de prendre la fuite. C'est la raison pour laquelle on dit que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Et nous, on se prépare. Mais n'oubliez pas que ce que vous ignorez aujourd'hui, si vous ignorez la population comorienne, la diaspora, ça vous coûtera cher, puisque demain, vous aurez besoin des Comoriens. لو تركتم الشعب أو إرادة الشعب القمرية اليوم وغدا ستندموا، لأننا
lan natruka huquqana. Et si il le faut, on portera plainte à chaque dirigeant qui a soutenu ce criminel aujourd'hui pour écraser nos frères. Vous savez bien que la France est menacée puisqu'il a vendu des armes pour tuer des civils au criminel général Sisi en Égypte, à Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite et d'autres pays africains, bien évidemment. Donc, il ne faut pas faire semblant que nous, les Comoriens, qu'on a eu la chance de faire nos études dans les grandes universités du monde. Donc, aucune personne ne va pas nous faire trembler. Personne ne va pas nous faire trembler. On aura le droit de dire, face en face, que non, 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 non. Va là-bas. Quand on avait besoin, tu étais aux côtés de ce criminel putschiste. On a des poissons, on ne les voit plus. Pour pêcher une poisson, il faut qu'on aille jusqu'à Tanzanie. D'où la plupart des pêcheurs comoriens se perdent tous les jours. Ils ont dit Kanzarambe, Baleo Karja Kanzari Kewale, Katino Ka Ezehitima Zani Soana, Naboraha, Haina Mruya Tataya. Haina Mruya Tataya, Yarendena, Inalinde, Bamnyezi Mungu, Katina Baruge Jom Tatazisa. Nzade amba haole hawazi ya hahe, abango anzo ya zihiriwa, aparamruye ya mzihiri, embroma bya unere foto, habe hale foto, abumwere mapesa, emadui, no wanafiki, no wandu wa umro jahannama, wamba uonde ami, tida zanja kan hajaniso, wazamba, o waerewazo, no wandu wa shewa onu, ikayao, do waloma concerne, warenge misuhafu wadi amini, usoni mwa Komori kamili, basi wandu wazali wanzawani poshe hitwara hamnyezi Mungu yatu wanika taufiki walivi wandu zote ziparisa lelo waambie na mtu abadaye abati kubali kandami ikandami ngiabo wewe bahodo wawela hawazia haho wanerele foto la hawazia haho jeni jora kanzari zambe kuzi watukufu abonge insha Allah taala narombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala rifurahi tihale bano ikamgwa benze Mwenyezi Mungu yajalie yona ne Komori ezentuzi jao kaba inge ngarjo wana na hunu Faransa rifete harumema bangwe kabla ya urengeza mvyori su Komori ndera kentiri hadisi haukweli watina unafiki rijue na minga mparo ima joueur wa Komor. Un petit message que les joueurs comoriens vérifia, allez les ver, merci, ça nous touche. Vous les joueurs, ne soyez pas des hypocrites. Ah, on vous fait comme vous êtes des idoles. Non, moi je m'en fous. Vous n'êtes pas des politiciens, mais vous aimez que Azali vienne se mettre à côté de vous, les ministres et tout ça. On prend le budget de la politique, on vous donne, vous voyagez, vous allez à gauche, à droite. Mais quand on écrase les supporters, vous s'en foutez. Quand on les tue, vous s'en foutez. Vous les joueurs de Comores, ou les sélections, c'est honteux de faire comme vous ne voyez pas ce qui se passe à vos frères. Essayez de vous aligner aussi, parce que avant d'être joueur, vous êtes des Comoriens, vous êtes des joueurs, vous êtes des citoyens. Essayez de vous aligner. Vous n'avez pas honte de regarder ceux qui étaient aux Comores dans le noir en train de fêter, puisqu'il n'y a pas de l'électricité. Et le pire, c'est qu'ils ne trouveront pas de l'eau pour aller se laver. Je pense qu'ils vont dormir comme ça, avec tout ce que vous avez vu là-bas. Donc, c'est honteux de vous voir faire comme vous n'êtes pas des Comoriens. Personne de vous pense un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pauvre pays?
Je n'oserais jamais prendre quelqu'un pour aller aux Comores. Sauf on va à l'hôtel, la voiture, on rentre. Mais vous allez visiter où? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Où on va vous tuer, où on va vous voler ce que vous avez. Donc, essayez de penser un petit peu si vous êtes des musulmans. Pensez à la situation actuelle de notre pays. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On aime notre pays. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Abo bahati njema. Mwenyezi Mungu jornikeza khair. Shaika ulazimu oanruanu tipi haina mdu yamba ijobokodo za lazimu. Arjo wananaha khair insha Allah tabaraka wa taala. Ri unde ntia hatu Mwenyezi Mungu yaritole azali ikebanu fi'lan aisaha fo mbinguni aukeze twabialoni zoke suone sakawe mdu ulo hai namtulilie namtirentize dunwa ujoka hanza mbahinru nambiye mdu ndaye yambe unitashie unanzishie yamnike diero au yamwambie renga diero wende warenge kasketi au wende warenge echarpe au wende warenge tiriko au wende warenge drapo place de la République au parefari wende wamnike bangu jobale ya hore halafu izo ndizo rajomwambia mantina ushinda nendela nado bahize zinro tujongezuka ujaje ba reze meliti izo kezinaka ujwa udo jaho masiwan wade mna message na kanzani mwambieni yauka alhamdulillah ila konti yangu zenongozi isa ideblokeo kanda mina wairenge shaina kati njoo uona nduko za kweli ifunga mjozamba Mwenyezi Mungu jo ribarikisha yarihifadhi ya auni eti ya hatu yaritole maadui wangu yajali haina mnafiki ujoka hanza ende yangari ya zali wa mtemvuno ili yabaki ya rotenti mguna timasulishe au wati honde ataiho ujoka nzize nti finga khairi na jua ya ukana yoti dialogue iyo yende ambishie au ka wasa wafu wasa wafungwa wasa wachawa hamba lejezo wandu hadisi wajue katina barugo yaifanya abuka batiza dialogue yabo izo dizora kanzari mwambieni namke harume zedunwa ujoka hanze zanogo abasadelera ukana mji harume mabangwe na mjuhe mje harume mabangwe neze place jeri laani bo wakati uja sheke mbaki awanugwa washashe ekewanu kwa jani voti abazabari mi Macron ngamjo voti wanu ndondo achi ngebidio abasa wandu hisi ya ukana na mje hawinji jeri wanilienti ngabo mdulona nyumba ya 4 pièces ngwanzo ntiti ngwanzo 3 pièces besenge na mafuko mararu hajo hanza ya mafuko maili anabani juze wandu bambese wakawandu hoda honiho waroha hao wanawa huwa alafu tsambani ambie wandu ikayondo wajuka utajia au mndu lo walo wenchi walona mnanyuba mtiti wa mafuko maili ekengwanzo ya mafuko mararu tsambani zambe yabo ekemdo anipanga mjumnika eze coordonnées za hemdu ndo wajue namna wajua hadisi harumaye Ile-de-France. Jonde habari watukufu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa l'enfant minkum. Sirlona confiance na Mwenyezi Mungu ngasi makini ngasi na furaha. Eza hangurila hangarila hao ya ukakarjarantize dua ho wandu waroshia wandu wakazi wandu bure ho wandu waroshia wandu wapo wandu sheo bure ho warumao ho wambiao watezo wandu sheri na walinde na mdo angalia na mkasese radari nezejime mmonezo Mwenyezi Mungu yajo ufanya basi ramba eni ajaliwa ya ombedua na nale jawabu ngujo jiburu haina ya ajaliwa ya ombedua maruziqa dua ula mihrim al-ijab na mdo angaliwa na damu wao enamna Mwenyezi Mungu yajo kaurivangea haina mdo wika yao hatoju ya kazi mdo ndabobure au hatoju haenda mbele napo mdo sheobure basi wandu wao na walinde ba Mwenyezi Mungu suo nguono ujuo katina bango hontiti wikayonge jomta taziza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum.